Assalamu alaikum. Universal KG kanalının katılımcıları, benim dostlarım, kandayсыңар, амансыңарбы? Sizlerge bugün көрсөтө турган кайырмак туугандар. Бул кайырмактын жакшы эле көрүнүп атабы? Бул кайырмактын мынакей жакындан көрүп алыңыздар. Узундугу 2 метр 70 сантиметр достор. Бул өтө сонун кайырмак. Бул бизде барбы жокпу билбейм. Бул палкасы да эмеси жок, катушкасы жок, өзү сатылат достор. Бунун бир жакшы жери бул кайырмактын мисалы любой балыкка барганда билесиздер, биринчи тычка аласыңар, жерге сайып анан кайырмак орнотосуңар. А буга тычканын кереги жок. Бул өзүндө тычкасы бар достор. Мына мен азыр көргөзүп берем. Мына артында мондай эмеси болот. Мунусун тескери коюп туруп, так, бияка катыразыңар, бурап көрүнүп атса керек. Анан муну катырып коесуңар. Анан болду достор. Ушуңойдон муну жерге моосунан сайып коесуңар, моога жеткирип туруп. И башына колокольчик коюп коесуңар, болду достор. Жанагы көп кайырмак ыргыткандарга өтө сонун. Ушул кайырмактан экеле үчтүк калды достор. Мына бүгүн бүт эле бир күндө сатылып кетти. Бул кайырмактын баасы болгону 850 сом. Кимде ким ушундай кайырмак алам десе, кимге жакса, менин номерим YouTube каналда бар достор. Чалып байланышсаңыздар болот. Ушул кайырмактар сатылат. Мынакей. Бул жерине катушка коесуңар, өзүңөр жакшы билесиңер аны. Кайырмак анан жаңы любительдер кандай кайырмак алам дегендерге мына ушунун сунуш кылат элем достор. Өзүм дагы жанынан түшүндүрүп берем. Келгенде көрсөтүп. Анан акырында бүткөндөн кийин достор, моозун чыгарасыңар. Балык бүткөндөн кийин мунусун чыгарып, кайра ичине катырып койгула, жоголуп кетпеш үчүн достор. Анан артына кайра салып туруп, мындай бекитип коесуңар. Болгону 2-3 штук калды достор. Мен номериме чалсаңар, адрес дарек болсо, аэропорт жакта, дача сууда. Ошо да азыр дагы 2 кайырмак бар, аларды да көргөзүп берем достор. Если жагып калса, заказ кылсаңыздар дагы алдырып бергенге аракет кылам. Анан фонариктер да бар. Мен фонаригин алып келдим. Кара рюкзактын ичинде экен. Анан мынакей достор. Муну спиннингистердин бардыгы билет. Бул спиннинг достор. Бул жырткыч балыктарга. Мына зимей голова, щука, судак, форель баарына кете берет. Окунь. Мына мунун катушкасы, муну колдонгондор жакшы билет, бирок мен мындай катушка колдонгон эмесмин, бирок дальний заброс ыргытканга бул өтө сонун экен да. Мен өз көзүм менен көрүп, күбө болуп жүрөм. Да көп видеолордон, спиннингистердин видеолорун көрсөңүздөр деле көрсөңүздөр болот кандай кылып колдонушту. Мен аны да билбейм достор, бирок ошон үчүн алдырып кое бердим. Бунун баасы катушкасы менен палка комплект 1,5 миң сом достор. Арзан болору 1,5 миң сом окончательно. Анан bundan дагы экеле уштук калды. Муну даже мирный балыкка фидер кылам десеңиздер, бу катушканы алып коюп, беркиндей катушка коюп фидер кылсаңар да ошо аябай чувствительный да буну. Мына достор, хищник балык сүйгөндөр, блесна, воблер, даже змей голова, силикон бака сүйрөйм дегендерге мына эң жакшы. Ушундай кайырмак мынакей достор, 2 штук наличие. Буну мен могу жипти өзүм ороп, ыргытып да көрдүм, проба алып. Дальныйга өтө сонун ыргытат экен бул. Жеңил жана сонун. Ана ушул 2 спиннинг, экөө 3 миң сом алам десеңиздер, буну дагы келип менден алып кетсеңиздер болот, жакшы. Анан комментарийде менден ушул фонарик жөнүндө аябай көп сурашчу эле. Мен муну азиатский странниктен алгам, Артурдан. Мына буюрса Кытайга заказ берип ушундай да алдырткан атам. Мен өзүм колдонуп көрдүм, качествосы аябай жакшы экен. Жакында келет буюрса.
bir 11 zakaz kılıp koygular aldın ala zantet. Uşunun kiçinekeyi var bir akkumulyator menen. Geçe Kurtuda sınap gördük biz bir üçlük aldırıp jakşı eken. Ama çoğunluğu elдің bari bilet sınavdan ötken. Meni videomu görgөндөр bilet kança vaqttan beri mına iyiliğe varıp geldim, Furmanov ko'rib geldim. Büt balıkta только uşul фонарик menen жүрөм. Zaryat aябай жакшы кармайт. Анан мунун баасын эми келгенде килограмм вестери чыкканда айтылат. Бирок Кыргызстан ичиндеги любой ушундай фонарик саткан жерлерге караганда бизде арзаныраак болот достор. Кичинекейи да бар, чоңу да бар. Ким алам десе комментарийге жазып же WhatsApp'tan менин номериме кайрылып занят этип койсоңор ошого карап количество заказ берем достор. Мынакей достор, Ташаткүлгө келдик буюрса. Жаңы эле кайырмактарды коюп атам. Мынакей көрүп атасыздар. Майда балык. Булар вобла билесиздер, бул көп чоң болбойт. Чоң бирде чатышып калса керек, Кетти. Бирөө чыкет. Чоңураак келип атты. Вобла жыгат. Леш похож. Мынакей достор, мындай вобла. Geçe günü Kurtuda ушул балыкка да зар болдук достор. Ушун үчүн келдим ушага. Бирок сазанга да ыргытып койдум. Буюрса. Кайсы врачканы айтып келдиң, айтып кой да. Я. Кайсы врачканы айтып келдиң, айтып кой. Казат деген врачкам келди, Казат. Границага кел дедим, мен алып кеттим. Короче, баягы резинка менен видео кылганда көргөнсүздөр. Ошол жигит келди. Кудайга келип тур дедим. Мен Куртудан келдим да анан жолдон тосуп алды. Страховка жасаттык да биякты көздөйт тайдык. Моментально. Атбезек, блин, целый сутки көрдүңүздөр, экеле балык. Бир вобла ушундай, бир лейс. Ал да сөйлбү. Успейт эткирбейт. Бирөө келе салган дейт. Айтам да, чыгар көп. Ага, кукурузда салып ыргытып кой да, мен жалаң 3 кукуруз алып койдум сазанга. Майда күчөк да бул. Четыре гантус хорошо. Göğüs kolu. Bir kukuruzdan ilk saldım. Ne konu жатып. Yok. Temir de etedi. Çok tepki girdi. Sadap küçüğü şunda. Al öz jatat da bul öz içinde. Ha sayı için karabay. Ha o yetek jağı jatıp kaldı mı? Ha yeme sayı kaldı mı? Uşak var mı? Oo arkında bunda kalçoz var. Arka jatıp kaldı zaman gece sayı kaldı. Otursan beni sen. Artık dur. Ya mo kasa jazaş gibi.
Bunday dostlar. Aябай. Bunday көңілім bir жайына түшті да, шунчалық bir sütке отырып балық тартпай настроение болған өте жаман екен достар. Hazır. Екілі қайырмақ. Anaki dostlar, oldular. Başka gelin. Tamam daha başka. Oradan sayıyor. Bak. Beklesin. Oldular, demaldırmaydı. Geçeyi şunçalık oluşturdu. Yetemek ki tamam koç. Alem leş de, leş çoğunluk. Onu ikiye kopalım. Ne? Kamerada mı? İkiye, bir de duralım. Nasıl yok, biz de bu anlamı yapalım. Patlat. Çıkarır. Ne kadar tat? Çıkarır. Ama bu berkini boşaltıp koyduk onu. İşte kızım. Az zajgalka var mı? Ne de Var mı? Evet. Çöz mü yoksa? başkan işte koydum. Boşa ben de. Sajır al da. Öyle mi oldu? Evet sayı. Ne yok? Ne izliyoruz? Kaşa cezatmış koydum koyuyor. Bak ne kasaya var mı orada? Emme kança urguttun bunu? Bunu görüyor musun? Evet, ikincisinde canım tapkanında çok kadar fark etmişsin. Ya rahat kal koç.
Kapı. Burasılarga bir ama. Sazanға побольше расставили. Al elektriğe. Ya aytқандай буга эме да урат ошо. Леш. Караш. Ладно, вобла редко урат, вобла да урат, редко да. Там леш караш больше урат. Kayzını. Жымы kaç? Leş sazan. Vobla da bak, şöyle Kesinlikle uğrat leş. Tursun şu salbayla duran. İyice soğulayım. Uzun öyle mi? Teşekkür. Bize roşka çaptığından olur mu çünkü? Ya, bak kaçına geldin mi? Kaç. Uzakta. Kaçı var mı? Kaçılıyor. Bak kaçını. Bizde daha biri mi? Onlar nasıl bir? Ne? Boylular hiç. Boylu. Rezinkalar mı? Bankada var. Sarıç sarı. O karasın bir şey var bak işte. Bir bakar arıyoruz bakıyorsun. Var mı? Aynen var. İşte ki orada yont var mı? Boyluların çıkmadık ya. Sazandan kıskanıp da. Ya YouTube'dan hemen gördüm. Bir bak, bir oldu ya. Bir korku oldu, bile daha kötü bir kamera yazıyor. Jaktı biraz. Urolog? Ya. Çoğurak kursa sonunda. Şimdi başladı leşkarası. Tetik yerde gündüz de vuruşuyla. Hani aslında o ölemeyecekleri только түнде. Но, блядь, сазан да урат ты. Небольшой, но урат да. Сазан есть сазан, да? Какой он не был. Тура. Tamam, o jumuktan koysun. Geçir geri. Bıçak sende dedin mi? Onu da yapacağız. Onu ne yapalım da? Hayır, onu da. Adres koymuş da. Cik koşakla gelip beklemede bekliyor. Çıkıp bitti. Hayır, sürüyorum çıkıp bitti. Tartta da tartma. Emeği tartıyoruz. Jumuktan. Ha? Zar bulut bakımı. Çoğumuz al karan girip ketedi de hemen sazanlık mırgıt olmayın mı? Şu tartıyorsun da atmıyor ben. Tartmasın degen yok mu? Jumuktan tutmamız için. Eme. Krasный qaysi жағында mı? Şurada durun. Çıngırak kardeş. Alıyor mu? Çimadan. Ama çerez şu çoğun bolu odatta bırak şu. Ya bu ne dedin? Bilmeyim. Mantıkta.
Buna şairlikler içerisi çok mu oldu? Peşlerin orada vazgeçte batmaya kalırsa mümkün mü? Kaç burası mı? Kasayıp dur ben kontrol ha. Ha. Oldu mu onu yani? Bitti bu menüsü. Kaç geç kaldı? Onu da bir yakın kaçtı mı? Ha, bu buna koyduk dursun ama bunu var mı anda bir yakın? Buradan takacağız. Çok. Sen takacağım. Oradan bir yakta gel. Balık tartı attık mı? Sivildiriyoruz ama seçiyoruz. Неужели так любил? Ana da, o som. Çıldır bordu hapete de kuşkırık. Çava ya kalkıp çıkıyor. Son zimeye kadar orada hap ettik. Masaya mağacaklara oturuyor. Zaten bir yandan men carıgım uçkum bile. Men carıgım oturuyor. Kesin ölçüp koyun biraz oturalım da geldim. Ne yapalım? Ne yapalım? Çıngap da hamle koy değil mi? Mayda da. Kuruculan ağır bakıyor. Bilin ne var? Neydi olsun ne olur? Git koy. Kormun kalı? Ya. Kormun kalı? Kukurucu al. Çaçıp koyur. Haklı okulganda eri uçaklarını bulmak da ben o ayak eri tavsiye edeyim de. Evet. Onu da çoğun bölümü siyegi uski bolçu da girgen zavet bolçu da. Yani terengirek bolçu. Cenkele çatı koşma. Haa bile. Suya iyilik tutmalı. Çoğurak burada mı okuyup? Boş bol kaldı bir daha. Çık geç.
Yok eti biraz tezlik duruyor. Ama özün neresi lazım kişneki? Çekey neyi? Irgıtıyor mu? Şimdi ben şundaydır bitirdim. Bak şunu bak açma. Ya. Oğuz naydı çıkarım. Satır sen ya mozgu. Kamıyorum kapıyorum. Zaten taleska. Çıkıyor koya. Неужели de bu? Прям датала var akıyor. O tavustan yiyin başlayıp işte. Vobla can karan degende uğruyoruz ya. Ana вот после товус успокоиться, угомониться деген. Так достор, видеоны өчүрөйүн. Мында эми воблаларды көрдүңүздөр. Тынбай деле түшөт. Эми чоң балык болгондо тартып көргөзөйүн силерге. Подлещ. Өзүмө каратып алыптым мен ушуну. Камераны. Ben birinci padveşiyim. Ооба. Ташат гүлдөгү форматтын биринчи подлещиги. Машалла, жакшы. Салып кой. Дагы тартып at. Алдыман сууга келген экен, алдыман кетти. Качпайт. Takan serçeyince ayakta şeyim var bakın. Atakta var, gördünüz mü? Cihatı aldı. Aldına geldim. İyi şurada. Kaçıp etti dostlar. Gördüğünüz bir jakın canına çeyin gelin. Şunda şundaki dostlar taң atkan. Keçe geçinde de karmadık. Geçinde göğün tartılgan yok. Tileke karşı aşağı sazan, karas degen yok. Biraz leş, maydarak. Ana bobla tınbay çıkıyordu. Bugün ketayısın, koda ketpey. Hazır da bobla karmaydı, bobla karıyordu. Sazan gayrılıklar tekil jakka duruşlar takıyor. Atay video buluş için хотя бы вобла olsa da tartıp koyun dep çeştim. Ama iyi geçe direkt Türk toplulukta tartıp anan tartıp yapsam voblan.
Ya. Son bu. Bu abla. А, подожди. Поближе сделаю. Подожди, блин.
뭐 지역대에서 맹골만 타자거나. Gitti çıkmadı ya. Yok, yok koyuyor. Hayırlı olsun. Havayla koyduk. Şöyle dambat bakın narkotik. Simkit kışta çekerken. Sen istersen son koyayım mı? Simkit kışta. En çok nasıl geçiştireyim? Evet, çiçek ol koza ne olur? Salbaytır, salbaytır. Hatta uçun aldım yani. Hatta. Ah ya, korkma. Niye korkmuyorsun? Ben orada sadece dolgun kemden bol YouTube indireyim. Sen o bir sadak balığınla şu calgızını terin koyayım. Sana dildi beker ver ha. Hatta benim yenet kılmayla beker çıkmam telefonu. Kamera işte odur. Kamera. Bak kaç kilo.
Mınday dostlar, gördüğünüzler kurtaga şeyin var kelip. Akıyor çoğun balık çok, kurtudan da karmayalım oldu. Tamam, taşattım, atayım burulduk çok deginde. Bobla karmak köteyindir. Bize sezon bir de balık peşleşmeli mesela başlasın. Şuraya başlasın. Tigerde bilbegenlerge momday karmışka dostlar. İçinde kaşa salınat, vaktinden türlük aytetse, balık gelse ama söz ulan olur. Negizi mal çok havada uzun balık birle çok koymak indi rakanan. Berde tüyünde zat sep köp bolğondan aylaştı, biz üstüge baylap koyduk, kıskarak koyduk.
Sadok ыргытам да эле суу ыргытып алам. Görünmedi. Bula деген жерден үстөн түшөт. Assalamualaikum. Достор, кандайсыңар? Мынакей Ташаткүлдүн жыйынтыгы жалаң вобла, карась леш түшкөн жок. Куртудан эчтеке кармай албай Ташаткүлгө барып, мына бир 3-4 килограмм ушунча балык кармап келдик, достор. Общий баарын видео кыла алган жокмун. Силерге итогун көргөзүп коеюн дедим. Баары тазаланды азыр.